biasane kanthi kepeteng tiang anu di sisi suruh sang bisnis ane sedang memadi besi mulih kantor ngejang dia bang hidup sebulan lebihan tenang jani langkung beetiban bisnis ini subet sepi gara-gara pandemi sing bani tamu ke Bali singgiin ke kantor bulan cepuk ke bang makan keluarga ken parekan WA mitrane subuh sing lu sepi lagi di bis ke salon ken dia bulanan engalan transferin abang ye sing main bang sing tawange ngajak urenan bang sing tawange ngajak urenan